ugocha kwa Mheshimiwa Matiang'i. Yes. Na basani baye kuse those abali tokonga principles kuse the United Opposition. Kirine kintu kiabe kiyamono. Gekogera oroche Mheshimiwa Matiang'i nachiterie ngakiria gacha kwandira abantu baita gatabanga tigangende ngira nyi bitao bibi abantu bali. Rine ngira na nkolega sindinge shati so igiti nkolega. Iya lenge gente kiakogera konyara abantu bitu batebiro rocha bajensi abantu bonse konya batebire ngaya serikali irigiti turocha sekotoira igorende tigo mwana uyo itache. Nere atabwati manyanga kurua baikoyo kurua baruya yani tigangote ngoma Genesis is a tribeless so lende Mheshimiwa Matiang'i aganjirana kwa jeje yakarajeta ngintu abantu baitu ba mo karibishete yalinge genteki sana bono lende tokamatebinga umwana uyo itonera ukiro rosi ya basani patate kumubwati aseseye bono lende umenyete kote nona ibotambe nono musani kote wiko mwire sino morga kisene koraka nono muswaje kote ko nyomo ko mwire so bura mwire dora mwire no so boranga ki muntu na kwato na nyumba na kwato necho so rende nkoranga likenege tukyalinge kia na mrabali bando manyete bachetere baba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka baba Rigiji baba yonde natembea kuru Western baba yonde Eugene Wamalwa na banda bakambia banga bachete bali maitenere bachetere koranga ki mumuro ina so bonga kire turoje igorende kina kyange gentekia sana nendo rocha bagusiba gasoka ne chinguru Matiang'i bahona iga onye to kwanire ya Matiang'i aboko nyaranga abantu abange na barasa kugubuke yakora neno mwana uitobono into asokiri bwanjiru nabantu asengenje ni muchapa kazi ngwara kara abantu bacha baba Eugene baba Mheshimiwa Eugene Wamalwa batenga kiro muntu including Mheshimiwa Kalonzo batenga wini muchapa kazi including Mburikiji so his record speaks for himself. Troch igorende agacha munanate bali yakaenda ali yakeranya abantu kusiba katabanga tikatobe karansi tomubeka bona abo mukwaniri wabakusi kararu alirende bona akai guchingurukira inkorenga linge kintu kyange kya nende tiango tebinga abantu baitu bakaro kyo bwanje ni obuya none kero Mheshimiwa karakotara kera abantu abose bakubira kero gwero jaga bagona kaburi apa ni Kisii apa ni Nyamira apa ni Marani apa ni wapi because yaringe kintu ba kyo gukumya engenje balo cy'abantu basoka so lende ntu abaro kyo ntu bona officially akara tuwa Mheshimiwa Matiang'i baka abo mo kwani abona gari wapa kusi ikontu mwaje kabona agenda okare kamba na ubande likichikura kurusikabo na intwe tiango tabingire baka twanyole tosakoti nkoko tabinga anyakundi it will take 8 years ntuma tabantu no tramvale ngantune kesakweke ke na abantu abake bono gutwa iruri bageri yani ngekoro mugusiyo yo bwato bango buri bubu ya kabisa ngeko garata support yo mano yo mito isumu mura ingobuli Matiang'i na